ania Russia lam mangin bul kan ran ve thung dona kan hriat angin Russia Ukraine in dona chu azwal zel ti ila alakal zela khovel ram lian ten in biak remna kalpui an tum lem lo Putin chu ana tum hlen nge ya tum boka he in dona hian ram pahni atangin sipai noi te lan thitling to nge ni a hriat ani mi noi khat thi chu eng ang chia rap thlak nge ni ang kan suang to thiam ruak mai ome hetia khotlang media te le mi then khat ten an soi Putin a chu ami puite point paithla kan du ang le ning hlo anga soi thin hi thil dikani ber le mina langlova mi pui an thu mun fo theilo an ti thin kha adu lo pol le democracy thop tu te chuan Putin a chu an du lo nge ya ma se Russia hi original civilization kan ni ti in Putin chuan a soya khotlang rin dan le an kal dan a in person le a khotlang ramin democracy changcho ya ram zo an tum na hian Russian ho rin na le an foundation a khoi buai ni anga in chu rin na laka an ram ri thewa lo hamlet chu nai to le USSR hun la ya tanga an kal dan ani khotlang rin na thiang zau nun le mi pa mei chia an pui in nei na le nau ti tlak po dan nanga an nei mek na society chu Putin chuan a hnola chu tiang rin na lo om tak laka in thiar fi hlim tur le chu tiang ti lui te ta na tan in a hun man thei hial na tur khopin dana duang bokani khotlang rin na le chak na laka an la him zel theina chan pakhat le asul su tu khoi sen taka che thin chu Putin a hi ni in ami puite chuan an mutlata mi pui tam jok support na ala mutlat mai kan hriat angin atum nga na atan president da thlan tlin le ni in nimin pia mai kha na voi nga na atan president atan lak lu ani le ta ni kha kan tho ho na chuan ne na min thlenang chu chuan chak na min pe anga Putin chuan Russia president atan thu atiam Vladimir Putin chuan president Trump nga na atan lak lu na Russian constitution noya rinom na thu atiama thu nei na achan le nu hian tuna hun har sa taka tang hian ne na changin chak zokin an chuak don tia soi Grand Kremlin Palace in khom buat sei ni in Russia in Ukraine in dona anei me kara le US United Kingdom le European Union atanga ram engemaw zatin hei hi an boycott ani nam in pum khat le ro pui tak kan ni ti in Putin chuan inauguration thu soya beise na sang tak na in thu asoya mi pui sing ni sanga velin kut an beng hlua mai kan tho ho na chuan kan har sat na zong an ni anga kan ruam man na zong kan ti hlo kan ruam man na zong kan ti hlo tlingang kan tho ho na chuan ne na min chan ti rang ti in kumruk chung tram dang a chel le na tura thu ti amalak na Russia mi pui te hne na thu cha asoi kumsom sari pakhat mi hian mars thla in thlan na ya khan vote za somret pasari point pani pariata la a Ukraine rama indo na daw dal tu candidate engemaw zat chu Electoral Commission in candidate an ni akhapta ka wangin democracy legitimacy anei lo ni in analyst then khat chuan an soi US Department of State thupuang tu Matthew Miller chuan thu thar the dar tu te komin Russia in thlan na chu zalen le fel fai taka kan ngai lo ate Putin lak lu na in khom hi Russia in tactical nuclear weapons drill nei atum thu apuan hnu ni khata ni in kum ni chung kalta Russia na bei Ukraine chung changa khotlang ram te malak na le norna provocation chan let na tur ni angai ani Ukraine chuan atram nga na atana Putin atling le chu democracy manga thlan tin le Russian Federation President diktak anga pom theina tur dan le chan tling an hulo ti an soi Putin a chuan indona atel sipai te chunga lom thu a soya an nuram motherland ta na beitu hero ti in na soi National Television a thu a soi na in ring tok takin malam kan thlir me kani ati Russia mi puite hlok na le him na chu katan chuan engkim aya chungnung berani chhun zom zel don ti ka tiama cheu ti in a soi Russia hruai tu hian khotlang ram te ne na in biak na nei chu a hnol lo ti a soi lain thutlung in ang tlanga kalpui angai ti a soya in mangai ton na in za ton na kalpui angai rual khai taka mala kangai ate du thlan na chu an ma ni ta ani Russia hi thunun chhun zom zelan tumem
be pui thlak na policy chhun zom zel an tu mem ni kum tam tak chung kan ram hi nor chhun zom zel an tu mem ni tho ho na le rem na kong zon an tu mem ti in khotlang ho Putin chuan a zot he indo na a hian Russia le Ukraine sipai te chuan na sa takin an tuara asir le lama mitam tak an thi to a ma se Russia sipai te hian Ukraine rama mun an chang chho zela sipai le Ralthuam in dei lo na sa tak tok mek Ukraine chu an hung tol lo thei lovani Putin hian kumsang khazakwa somkwa pakwa atang khan thunei na chel rana tuna thlan tlin ani le ta ka hian Ukraine indo na chu a ayana sa kalpui atum nei in mithiam te chuan an ngai UK le France strong kam wangin Putin a thinrim nuclear drill a thleng don ta Russia chuan khotlang ram ten Russia nor tuma an vo hnuwa nuclear Ralthuam drill anei tur thu a puang Russia chuan drill anei tur thu a soya he drill a hian tactical nuclear weapons man dan tur practice atel don ti an soi hei hi Europe ram hruai tulok berber ten Ukraine sipai an thlop na chakzo ka kalpui na tur an soi hnu ni engemaw zata ani Southern Military District a missile formation le naval force te chuan drill a hian an tel don ti an soya hei hi nakin loka nei ani don Russian strategic nuclear force te hian exercise an nei fova ma se he thu chu hi mi pui ma voi khatna na puan ani tactical nuclear weapons manga drill nei tur puan ani voi khatna ani a kan hrenwal to anga tactical nuclear Ralthuam hi chu khopui pakhat emo sipai hmun emo ti chiat na na tin zone ni in strategic nuclear weapons aya thokna lo zo kan ni tun haya nei to lam chuan Russia sipai ten ma an son zelo wang le Ukraine sipai chan a chau zel nuwa chakzo ka Ukraine pui an tum thu an soi wangte France President Emmanuel Macron an kar masalama ki fin tran pui adila ni chuan aram chuan Ukraine a ground troop leilam sipai tir angai tua tur thu a soi hnu ni in he tongkam hian soi zui a hlo hle a Russia chuan angai thu tak hle ni khat hnuwa UK Foreign Secretary David Cameron chuan Ukraine in a du chuan Russia ram chhunga target a Britain Ralthuam mang thei tia soi chhun zom le a Putin angai dana pel hle chutiang maya vo zam chi kan ni lo ti in Russia chakna pholan nan tactical nuclear Ralthuam drill kalpui an tum tariap mai Russian official te chuan he thu chhuwa pahnih hi an dem thu soin Moscow chuan dangerous escalation trend anti hetiang anta na him lo le lo run thleng thei laka hian phubala kan hre don lo ti an vo khana an chak chuak ala Moscow hian hun rei tak chung chu European member ten emo NATO member ten emo Ukraine indo tura an sipai te an tirlu chuan Russian en buaina an pumpel don ho lo ti alo sei to ani ole Russia lam chu du tok photang heti lai hian Israel le Hamas te inkar chu zia omlam ain abuai zol zel ni in a hriata nimin lama kan puan tak angkhan Israel sipai Rafa lutin Rafa crossing an thunun mia to a IDF teng brigade khat he Rafa crossing a hian an tol lut to a brigade khata hian teng somret pasari borvel an omtlang puya Hamas le Israel hian mitang in thleng le in ka hai tura in remna an kalpui theingang lawani chuan indo na chuwa al hluai dona chutiang chuan din munani kan hriat chak deuh tur mitam takena an ron ngen Israel hian Gaza ingral thuam nge a hman ti chungchang he ni a zonga za chuan soikim se na ni don lova atlang pui kan tar lang dona tunruma po hian kan soi seng don lova kan soikim don lova remchang danga kan la soi chhun zom bokanga inbeng var pha nge kan bai sei kan hriat angin Israel hiram tereu te ni ma se nuclear nei anga ngai ni in Israel in nuclear warhead somko atanga zali inkara nei ni a chhu tani a heram hian kong rang nuclear Ralthuam ka chhuwa theina tur platform ani zinga indo thlona te tui hnuai longa tanga ka chhuwa cruise missile ang chi tele ground atanga ka chhuwa Jericho series missile ang chi intermediate range atanga intercontinental range ballistic thleng ina kap chuak thaya nuclear warhead ani zat tak exact figure hi azat chia hriat thei ani lova khovel hmuwa atar chhuwa le expert tena an chhut sakdan hi soi ani tlang pui hei hi nuclear an nei zat hi nuclear nei ram te po hian chiang taken an soi ngai lo ti hria ila tha ome
conventional Ralthuam lama po aduai lo hle ti chu voin thlenga an chet dan kan hmu hian atilangani Gaza-a indona hman heng Ralthuam chungchanga series masabera chuan Israel sipai man ruwa tamzok hi US atanga ron thon anni October ni saria Hamas beina mi sangkhajan hi velan thi nu khan Israel sipai te chuan reserve thar Hashomer Guardian anti 855 brigade an din ngala hei hi Tel Aviv chuan Israel mi pui ven himna atana man ani thu asoi Israel chuan he reserve sipai brigade hian be pui thlak ai ma in Gazaram ribula dan lawa che na mun lua hum hal an ngai tu zok don tia soya ma se he brigade hi Gaza be pui thlak na na sataka po man ani arin om kumsang hi pangan nuwa avoi khatnan kafir brigade hi Gaza ta lu ani a 5th Reserve Division 19 Infantry Division le 888 Reframe Special Forces Unit tenen an thok hova hei hi kumsang ni le som pakwa a lotar noya din ni in fir fiakte dawana konga zirtir na thatak pe kan ni Israel chuan teng unit Harphonics adin bela Gaza hian tuna an deploy mek heng brigade te hi beipui thlak na ateng chhia te rang taka siam thatu ni in indona atana in pe turin indona muala an thon kir le zung thin armor unit Gaza beipui thlak meka hian avoi khatnan Israel chuan 7.62 mm round Negev machine gun chuan manga hei hian building chhunga helho tompo alu chil thayani tin holit le yatet shoulder fire rocket te chu Israel sipai te chuan an mangboka lao le matador 90 mm round shoulder fire rocket ain za asomli in aka adik zok ni asoyani a hei hi armor vehicle le building chhunga precision target ka theina turani holit yatet po hi kg som 10 kg lao le madai tor ain za somnga zetina lian zoka akap thui thei boka athokna zok bok urban warfare a effective zokani October ni somni pani khan Israel sipai te chuan Maklan commando unit chu Gaza Iron Sting emo Steel Sting ti ariat 120 mm mortar shell thar precision guide an manglai footage an ti chuakani Iron Sting hi kilogram som pasari a pound zonga pound som thum pasari aritani a laser le GPS navigation mangin athok thaya hei hi ka diktak ni in athok na hle a Ralthuam tharani ya Gaza hian en chin ani bermai Gaza hian an en chin ani bermai kilometer soma thui kap thei he mortar shell hian concrete chapa ngai takpo olsam takena vertlang thaya akai hruina system awang hian civil mi ta thina atlem pha collateral damage atlem pha a zia chu a target taka akapa a target taka ka awang hian a target pon lam ti chiata nei lovani guided mortar shell manga target ka te hi avoi khatna a target ati chengal thaya fire control center biak emo adjustment shot siam hranpa emo angai lovani third generation targeting system Israel Infantry Division te chuan third generation targeting system Dagger ti a hriatan mangmek bok Dagger hi Israel company smart shooter chuan smart electro optic algorithm based fire control system manga an siamani he system hian target chu a chuya shooter chu optical firing hun diktak a hriat tir thin rifle chu rang berela abun thaya van boruka UAV angchi target chu automatic in amu chuaka target a lok thaya thlona kalna turle a thlo chakdan a chhut chuak thei boka Dagger hi technology masa ain za azathum somnga vel zetina ka adik zok anti Israel chuan US Lockheed Martin siam M270 multiple launch rocket system MLRS rocket som pani phu chuak thei chi chu an kol boka hei hi aku LAR 122 guided missile siam danglam manga ka chua thei turin an siam Elbit system in high precision aku LAR 122 missile an siam te chu Gaza avoi khatnan manani heng missile te hi romak tia kawan ni a kilogram somni arit warhead an keng tel thei kilometer somli athuyan ka phak bok seisena ni love Israel in indo thlona amman hi F-15I ramjet tia soite ni in F-35 adir stealth fighter hi voini khat chu an hol chuaka hei ero an lek chuak manglo ni a hriatani
Hamas hman portable missile ka thlen phak lo van boro ka tangin heng in do thlona te hian bom thlak chi an thlaka atlang puin bom thlak chi a in missile hi Israel in do thlona te hian an kap lut zo kani an bom man zinga hian 39 small diameter bom te gravity bom an man zinga Mark 82 Mark 83 le Mark 84 te chu GPS coordinates manga khalkal thei chi an ni a GBU 38 GBU 32 GBU 31 te hi JDAM guidance kit manga khalkalan ni boka heng te po hi Hamas ho an khilai nual mai drone an man zinga elbit hermes 450 le 900 chu alang sarber pol an ni a en thlak na drone rin tlak chung chuang an ni bom an thlak thei tho boka thalak fia mangkheng Israel ground station a emo military headquarters lama an thon zung bokani ground force te man rim ber chu markava teng ni in markava mark 4 markava mark 3 le mazak 7c te an nia 120mm round smooth bore gun mang markava hi atangkai hle a heng teng te hi anti tank missile laka an him hle bok IDF infantry te hian spike emo Tamuz NLOS anti tank missile KM som parukap thei chu Gaza hian en chin na ang rangin an manga heavy armor motor zinga auxiliary heavy armor personnel carrier te M113 armor personnel carrier te chu an man tlang lo nan ni ole tam tak sei tur oma ni danga kan sei chhun zom mai don ya khati chin kha tu na ta na kan ngai thlak thei chu ni le ta phot sela indona boro ka kalmup mupa Russia Ukraine indona te Israel Gaza boine te chu khovel mi puinga event ber an ni mek thil thleng thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don ya